Taşa ayağım. Taşa. Taşa. Olet bana ne? Halen to'xtatdi. Uyimga bostirib keldi, ashi yetadi men urmen. Men uyimga bostirib kirdi. Nash kerak. Ana keyin bu orqa bu jarayonga boshladi urushdi. Boshlaganda men dokument ko'rgizdim bularga. Bu yerda yer komissiyasi bor. Komissiyaga ko'rib, mizon bo'yicha ba'zi chirizaksion beriladigan. Komissiya jiyintig'i bilan 15 yil bo'ldi-da bu yerda. 15 yildan beri bir hali bir sotiga menga o'tgan yo'q. Men so'raganimda bermagan davlat. Kun yıldan sonunda Aravan rayonunun Saltanat Yusupova ayıl hükümetinin ondan aşığın turğunu ayıl hükümetinin üstünden dattanıp oblus çetekçisinin orunbasarı Danyar Janıqulov'a kayırılgan. Anda 140 hektar yer jana bir qatar elden ülüşündeki imaratlar jeke mençige ötüp ketkendiği aytılgan. Жергиликтүү бийлик мыйзамдуу гана иш алып барылганын, жөө келтирип даттанган жарандардын өздөрү союздан калган имаратты басып алганын тастыктаган. Бахрам Маматалиев 8 жылдан бeri elden ülüşü delgen imarattın артындағы 2,5 сотық аянттағы жерин Махрам Аскарова аттуу аялдан талашып келет. Элдин мүлкү болгон турак жайды китепкана катары мугалимдер пайдаланып келген. Махрам аттуу аял 2013 жылы убактылуу жашоо үчүн келип кийинчерээк китептерди ыргытып басып алганын Бахрам мырза айтат. Андан соң үй сала турган жери мыйзамсыз тосуп алып, айыл өкмөттүн карамагындагы имаратты жеке турак жайына айландырган. Бахрам Маматалиев жогорку сотко чейин кайрылып утуп чыккан. Бирок Махрам аттуу аял куру доомат кылып жерин элемес элдин мүлкүндагы бошотпой келе жатканына нааразы. Биз şu uyda жашап жүргөндө алдыңгы мурдагы Раис Алимов деген раисimiz болгон. Биз 4 огул чек албаганбыз. Бизге участок берилбеген давлат жактан. Ошол адам бизге мына жерде чек катары, şu участка катары берген. Ген планларга кирген. 2 жети канча меличе бар. Oşanı çeçim çıkarıp, komisyalar kirip, tekşirilip bu berilgen bizge. Berilgen biz yani ayakta turup, uy salayın dep, bir yerge neler top uyda başlaganımızca 2012 yılı bu eja keldi. Kelip nerede zubnoy var edi. Bu zubnoyda kanasiga kirip oturdu. Jaşashga oturdu. Jaşagani kirdi. Ana kegin bu yerda soğuk eken жашай албайатам деп bu zdanyanın içiga kirdi. Bu zdanya eldin zdanyасы. Elge kalgan. Arka mına 2,7 ayantı bizge bergen. Ana keyin 2013 yılı bu zdanyanı basıp kirdi. Kitaplardı ırgıtı berip mektepke kirdi. Судебный приступ eşikteketsiz şundayla kirip oturup aldı. Ana keyin bu arka bu jarayonga boshladi urushdi. Boshlaganda men dokument ko'rgizdim bularga. Bari ko'rdi, Boyajon tarafini olib kelganlar, bari ko'rgizib, bu jarayon meniki. Bu jarayonga tevagile men uy solam deb tushuntirdim. Meni qoralarim bor edi bu yerda. Lekin bular yo'q dedi, bunday qilib to'sib oldi. Shu 5 yil ichida bardig'i menga chechdi. Chechib berdi bu yerda. Çeçi bergenden keyin bu eje dag'eli o'tirib 2017 yılı oxirgi chechim maga chiqqan. Ana çayxana boşop qolgandan keyin mektep administratsiyasi bizga joy tarlıq qilib atganiga байланыштуу şu kitapxona qilib ishlatib tursak degan. Degende aqsoqollar mayli o'z-o'zlari balдар ishlatayotgan deb qo'z ekelar ishlatavergilar ruxsat beradi. 20 yıl tegeraginde o'sha kitapxona bo'lib ishlab turgan. Hazır o şu imaratı kurgan kuruvchilar da var, biblioteka qilib ishlatgan mugallimler de var. Hazır da ishlashmoqda. Ana bularga 2014 yılı sotda chechimi menen bular go'sak oladi. Negizi bu eldi ülüşü. Ana qo'shnisi sotga berib Mamataliyevlar sotga bergandan keyin sotda barib men lishdan qatnashganman. Barib bu to'xtamlarni, shu chechimlarni ko'rsatib sotda bu eldi mulk ekanligini bunday mektep biblioteka qilib ishlatib turgan aytib dokazat etganmiz. O'sha negizida sot chechim negizida biz hozir hukumatga go'sak olganmiz.
Азыр госакты эсебиде, өкмөт эсебиде муниципаль менчик катары катталган. Бирок бул айыл чыга элек ошол жерде жашап отурат. Элиттин дагы бир тургуну Фарходжан Өмүрзаков 15 жылдан бери күн кечирип келе жаткан бул имарат Союз мезгилинде мончо болгон. Фарходжан мырза ата-энесинен эрте ажырап көчөдө калганда каралбай калган эски тамга убактылуу жашоо үчүн айыл өкмөттөн уруксат алган. Ошол күндөн бери оңдоп түзөөдөн өткөрүп тиричилигин жүргүзүп келет. Каралбай калган там сатылып кетти деп облус администрациясына арызданган айылдаштарына түшүнбөй жатканын айтат. Айыл өкмөткө бир нече жолу сатып алууга арыз жазса дагы берилбегенин кошумчалады. Lekin bu yerlar sotilgan yo'q. Davlatning joyi. Turadi o'sha necha yildan beri shu yer. 15 yil bo'ldi-da bu yerda. 15 yildan beri bir hali bir sotiga ham menga o'tgan yo'q. Men so'raganimda bermagan. Davlatning joyi beraman ekan men senga. Degandan keyin bo'lib turdi. Endi shu yerda ko'chada qolganim uchun, ota-onadan yosh qolganim uchun, yetimligim uchun bola chaqasam bu sen meni qayerda yashaydi bu endi deb bergan. Shuncha yillarni yashatamiz ekan. Özümüz remont qildik, o'zimiz o'g'nadik, tashlandik. Xaroba joylar edi bu yerda. Mana shuncha mehnatim singan bo'lsa ham hojaga beraman ekan. Men bu davlatning joyini qanday men senga beraman dedi. Айылдын айрым тургундары 140 гектар аянттагы жер мыйзамсыз ижарага берилгенин дагы айтып чыккан. Жергиликтүү өкмөт айыл чарба багытындагы жерди айылдык кеңештин токтому жана эки тараптуу келишим менен берилгенин тастыктайт. Жердин гектарына 500 сомдон акы алынып, 5 айылга 210 миң сом кошумча жардам берилип турарын айыл өкмөттүн баш кадиси билдирди. Whitestone компаниясы жооптойу чектелген коомго ижараga berilgan. İcaraga alar, ijarani alganda dары çöptörü eki üçün alıp, Ailə Hökumətinin Cahit Komiteti menen 140 gektarga ijara kelişimi düzgün, ijara kelişimler turut. Andan taşqarı al vapros boyunca ayıldık keneşte körülgön. Ayıldık keneşini 2 Mart 21 yılı sessiyasında qaralıb, Toktom 18-10'unda Toktom makulluk bergen ayıldı kelişimde. Şu hazırki uçurda alar andan sıkara icra kelişimden taşkara memorandum tüzülüp ayıldaki 5 ayıl hükümet aymağındaki 5 ayıl elleri için karyalar, invalidler günüge jana başka günlerge 210 ming so'm akça karajatını ajratып bergen, memorandum tüzülgen. Болған өш. Бізде вопроста Арама айылыны Хабы Абдулла көчөсүндөгү библиотека боюнча бизде о 2003 жылы системный каттоо мезгилинде ал объект 2099 параграф 11 чечими менен социальный объект катары катталып 6 соток тегереңде жер турат. Соттон дагы енді бұл аял эмнеге чыкпай атат да? Бұл маселе боюнча жогору соткача барылып келилген. Бир жолу биз айыл өкмөтү чечими жокко чыгарылган. Кайрадан айыл өкмөтү инициатива менен кайрадан башталып бүгүнкү күндө муниципалдык менчикте турат.